Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhir lada baqil hurufi kulliha. Wadhir lan maca idhar sapa sira lada baqil hurufi nalika ketemu sekarine pira-pira huruf kulliha ya kabeh huruf. Tegese kapan ana mem mati ketemu sekerine huruf ngarep mau kang kumpule kabeh ana 26 yaiku hamzah ta jim ha kha dal sampai ya iki mongko wajib kok waca idhar syafawi. Artinya apabila ada mem mati bertemu dengan sisa huruf yang depan tadi, yang keterangan di atas ada sisa huruf yang terkumpul menjadi 26, yaitu hamzah, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, ya, maka wajib dibaca idhar syafawi, berarti wajib dibaca jelas seperti lafaz an'amta alaihim ghairil maghdub. An'amta mem mati bertemu ta harus dibaca jelas. Alaihim ghairi mem mati bertemu ghain juga dibaca idhar syafawi, dan seterusnya. Pokoknya jika ada mem mati bertemu dengan huruf yang saya sebutkan tadi maka wajib dibaca idhar syafawi. Selanjutnya wahris alal idhari indal fa'i wal wawi wahzar da'iyal ikhfa'i. Wahris lan semangat sapa sira alal idhari ing atase maca idhar indal fa'i nalika ketemu fa wal wawi lan wawu wahdar lan wedya sapa sira da'iyal ikhfa'i ing barang kang narik maca ikhfa. Tegese nalika ana mem mati ketemu fa lan wawu maka wajib semangat maca idhar temenan, diwaca jelas, ojo pisan-pisan maca ikhfa. Artinya jika ada mem mati bertemu fa dan wawu maka wajib semangat membaca idhar, jangan sampai membaca ikhfa, maksudnya jangan sampai dibaca ikhfa seperti lafaz hum fiha mem mati bertemu fa, alaihim wala mem mati bertemu wawu. Ikilah jadwale, ini adalah contoh-contoh dari gunnah sampai idhar syafawi. Nomor 1, minal jinnati amma, bacaan gunnah mendengung sebab nun lan mem ditasdidi. Nun tasdid, mem tasdid dibaca gunnah. Minal jinnati amma. Nomor 2, i'tasim billah, bacaan ikhfa syafawi karena mem mati bertemu ba, ikhfa samar. I'tasim billah. Nomor 3, kamil fi'ah, idgham misli, dimasukkan karena sama, mem mati bertemu mem sama, kamin. Nomor 4, an'amta, bacaan idhar syafawi jelas, mem mati bertemu ta. Nomor 5, alaihim ghairi, mem mati bertemu ghain dibaca idhar syafawi. Nomor 6, annahum ila rabbihim, mem mati bertemu hamzah idhar jelas, idhar syafawi. Nomor 7, wahum raji'un, mem mati bertemu ro. Nomor 8, lahum fiha
mim mati bertemu fa idhar syafawi. Nomor 9 alaihim wala mim mati bertemu wawu idhar syafawi. Demikianlah beberapa contoh dan keterangan yang singkat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.